Agent 540! Napalabas, kinabil ni Arturo ni Junjun, ngem isu tinadalab, idibim malas ti anak na. Nalaos ti riyaw ni Nancy anaganawa kadagiti agama. Timulong met ni Verna anaganawa. Idi addadan iti silid na. Binabalaw ni Verna ni Junjun, gapo iti panang tutok na iti amana. Banag anakaluksawa ni Junjun, ket imanay daytaan anang kabilan na met ni Verna. Nagkamang ni Verna iti gayem daan ni Boboy, ngem kinuna ni Boboy ngawan ti maitulong na iti daytoy. Nai-report met iti istasyon ti pulisya tinapasamak iti agama ani Arturo ken Junjun. At dagayang mangpalpaliw ken ni Junjun, isut gapuna amaamuan amin dagiti awtoridad ti mapaspasamak iti pagtanganda. Gapumot iti masansan a panagsakit ti tiyan ni Arturo. Nagtungpal iti imbalakad ti doktora amang tamtaming kenkwana. Nagpalaboratory test ni Arturo. Ket kaslasaan amamati iti imbaga ti doktora a resulta. Grabe gayaman ti sakit ni Arturo. Itagagayan denggen nyo ti tuloy ti serye tayo itaalawas iti drama tayo na pauluan. Agent 540! Uston! Patayin ka man yan! Dalawa! Dinagwalimak kan! Diyos ko, anya nga tati napasamak. Nagulimok damatan. Mariribok da kita. Ang mga nadasan anasayat ang napasamak lakay. Awan arimagmagdan. Kahit anya ti aramidam. Mapan kagtuktok iti silenta. Tapno si kamot ti sublat a bugbugan ti anak mo. Lakay, madanaga-nak. Tanda niya aglawagan. Awan pa iturog mo. Iso maturog ka kintin. Sinalbag ti kastoy. Ada sa gupanit da tao. Ngam kastoy pa iti mararamid. Makamu kayo iti piyakyo. Mamang, di ba rin warda manong iti siledda? Saan pa'y? Kastada mat. Dangamat day ta babae. Uray bugbugbogan ni manong. Di matlat ta madidigra. Di pa'y lapi manong. Nakaaro ti ringgor day di rapi eh. Binugbog manin ni manong. Puan ta nabartet sa ni manong mo. Nagbabartakan nan Di makapasayon, ibambantay matlatan ni Verna ti bagina ditoy. Nasaysayahat ko maano agawid ni Chibalayda. Kuna ni Papangyo, abay antay latan. Nalabit pumanaw tumutlaang mamauma. Nagpailak iti bakasyon ko. Basta ngaminti, rekomenda ti doktor ti kumpanya. Lakay, di nakibibiyang iti amin ngar aramidam. Nang runa no may papan iti trabahom. Awan ngamin amok kadagita, tasana ka nakahadal. Nagpatingka aklang iti first year high school. Iso nga ta, di na kon ibibiyang. Gamita, kaya't ko nga ibagam noon niya ti mapaspasabakan ka. Ti ko nam nga takat, awan anyaman na kanyak, ti masansan pa nagsakit ti tiyan mo. Ganda kiti ibagbagam doktor. Apay, adya talaga ti sakit mo. Grabe ka ti. Napanunot ko arumbag lang amamuam da ito eh. Anya ti sakit mo. Colon cancer ka no. Anya? Cancer? Well, magasan siguro. Isuad di ka madanagan. Amin naamwak naadan iti kasta sakit kat. Natay da. Ang puno ka din ay ta, Arturo. Kasi nung naadaan ka iti kasta sakit. Kan apay nga italaan. Aston, di ka nagdamag tadyak kayat mapagsaritaan da ita. Kan pangasim. Tadi mo ibaga kadagiti anak mo. Di mo ibaga iti ore asino. Umanayan na namuam. Diyos ko, kasadukan. Di ka madanagan. Agag-agasakmat. Umimbagak to.
Magitisilid ta, Junjun. Nakaturog pa lang nga ta, nagikagasawa. Sa bagay, parbango na ni Desinardengan na kinapkabil ni Verna. Ay, sabay ko tama didigran na ita babae, kat agawi din itayan dagiti dadakkel na. Adandan tong tirigat dagiti mapanawa kakabalay ko. Magtalinad day taginggat ipas ngay natisikog na. Ay, sa bagay, apo kumitipas ngay nanto. Kasla makikita kong tirigat apasaran to ni Junjun. Gapo iti kinadarasodos na. No nagadal ko di napintas ko ti pagbanagan na. Ne. Kana kunaon ka dok at tao ita dito'y balay. Di kayo na pa nagtrabaho? Saan? Liver na. Ha? Dajay. Nakaturo pa lang. Masayat ko manurigim takasarita kay Adwa. Ha? Kwa. No, aday bagayo. Saklatan ti pangbagaan nyo. Diya kaya tasingan ti panaturog ti nobya. Nagilaw ngamin. Iso kay mas titurog na ita. Hinanano di rabi. Grabin samat ti panang kabil mo. Ha? Samat? Di yun damagan pa iti napasamak iti rabi. Kaya't kula pag nakaman. Tapno, di nakton, sungba-sungbatan. Anya ti bagaya ya? Anak. Amo ka kagura nak, gapo iti kinauyong ko kada kayo, manipod babasit kayo. Amok matkat nga dumot tinagkurangak kada kayo, kas amayo. Kat, day tati dawatak ita iti pamakawargan ka. Ha? Anak ka lang, Junjun. Ipatangken ko kumati sana makisarita kin ka iti kastoy. Agam na kunak itinakam ko arumbang lang bagbagan kayo man. Tamakitak at di na kayon kabalan abinuran tinayo. Danggam ko matibagak. Kat agpanunot ka kuma. Saan kayo napapanawon dito'y balay? Saan kumutahan ngay bagakan ni Verna pumanawan? Ha? Pumanaw ka nun, Papan? Wan, kinuna na pumanawan dito'y balay? Anya? Di yun nagawid, Papan. Talaga pumanaw ka nun. Awan mauray may ablater may papan itigulo ama aramid iji pagtaengan da Mr. Velasco. Gagangay laka din tikas dyan nga eksena iti pagtaengan da. Sabagay, isu damat lang agkakabaray. Nalabit nga ibain da ti kinaringgor da. Isu nga oray agkikinabil da. Kat kaslawan na nyaman na. Rumwarak man kit di. Padasik tagwanawan iti lugar anam na mag-apakalaan itilid. Iti kaso day di Miss Valdez. Masikurana ko iti kaawan mo't langin ti positive update. Iti dadya kaso. Babalawin da kami paikit din dagiti naganak iti biktima. Syaklatan tagaraw. Ti motorsiklok taramatag. Agent 54 o tinakamotora nagsarding iti batog. Anyat gagara na dito eh. Nembag nga oras mo, Mr. Velasco. Manong ko nam kadilatar kanyak, sir. Anyat maipay ko. Awan. Lumabas ako maitay, ngam nakita ka. Iso, nagsardungag man? Mas dawak namin. Di kay napan ng opisina? Bakasyon na. Isumat lagayam. Sige nga rod, sir. Ay, manong gayam. Mapanak pa eh. Sige, sir. Talaga masansan ti lalabas na dito eh.
No sana dahi tayo babayak pulis ti lumabas sa nakamotor. Sagsartin iti apagbit, iti diunay adayo. Dahi tayo mat lalaki ng ubing ng ni Agent 5-4 ti makita. Ita, ni Agent 5-4 mismo ti limabas. Dakes tagparparik na kanya ka. At apon dan sakit diyan ni Junjun tinang patay ti biktima ti salvage. Kasaritak man ni Junjun. Palutputak man ti anak ko. Ang mga napudnomot nga daam muna iti dayjay a krimen. Nasyak, mamatiak nga awan amo ni Manong iti napasama. Gayam ko ti may sa akadwada ang nagjajaming iti day di arabi papang. Kasta. Kung nagjagayam ko, apalangwad ka nung aming day di a Claire Valdez. Di dala nga rudon palupusan nga agawin nga agmay-may sat at delikado, ngam nakarit kanupay. Iso abinay bay andan. Kung naklano talaga nga daam mo ti kabsat mo. Nauli magdamot ita, dita kwarto da papang. Adada ka di dita? Wano, remorda? Naglaing dan? Palpalamutan tayo lapta idan? Tiyan mo, kat adada dita. Ang bayam la tayo dan. Pasay-saya ti kasta, ngam ti aga padamanan. Sa bagay, ngam grabe ti apada iti rabi Amangan no agapadan tumanin inton rabi Saan mat nga taan? Sige naka, mapanag pa dyan sila. Ha? Agluto kwanton. Di ba iso trabaho ti nayo inton sumangpat. Napanak hila ba? Sigurado na banog da jay. Sige. Wan papang. Agrup-rup pangat. Kaslagi turturod iti ut-ut. Apay agasta ni papang. Rabi imanan nga, saan pa'y arim-rimwar ni Verna? Diyak pa'y nakita. Kuna ni Junjun na nakaturog. Agawi din ijay lugar da, apaman na makaring. Kasta. Ay, kaya't ko ti maturog. Di maturog ka nga binay. Uray syakit kasla na bambanugak unay nga uray awan mati nararamid ko. So maturog ka. Lakay. Apay. Masyanakan ka. Dilay bagbagamanan. Hagida ka mo tag. Maturog tan. Talaga dyak may turog na ito'y marikarik na. Agot-ot manan ti tiyan ko. Tumarak manan iti agas. Agsubliak ijayan ti doktor. Bigat. Unay katadag santisaka na ita magmagna dita sa alasan. Nilakit ni Junjun da ita. Adagaya minsarak ni Nancy Pitzer. Anaglaon iti danaum. Da ita ti basa. Sana nanas ka na rumuarak dito ni kwarto ni. Magtumarak iti agas. Danom dito yan. Dari muara. Haguray ka. Ita ka dito ipapanaw ni Verna. Kinuna ni Junjun na pumanaw. Inakman kita. Ay, nagkapuhab. Rimuara, takita kumano ni Verna dya rimuara. Gamjak mat nabutalan. Talaga nga taapin manaw. Awan nga ta. Kastamot ti kinuna ni Junjun hindi kinasarita. Imbagak ngamin na mayata kon nga agyandan dito'y. Ngam kuna namot apumanaw ni Verna. Indak kasarita ni Junjun. Awan ni Jay ti anak mo. Nalapit ngayon tulod na. Kasta. Hanya turasan aya. Hakikat. Alas 2 pa'y mutlagaya mitay parbangon. Niswadi kan rumwar. Agsublin tumutla siguro ni Junjun lumay tulod na ni Verna. Agyamot na itang ason.
Sabay kunada ano taguog ti aso ket adda ka no makikita na akar matinatay. Wenno adda ka no matay. Amin nasasawag. Matulog ka kitin. Anya ti may paimi kada kayo, apo. Sir, panagkunakat, nasa isaya ati panagdiritso min dito police station. Apay, anya ti may paimi kada kayo. Sino kayo kadi? Siya ni Mrs. Cortez, tina ni Verna. Nobya ti anak na Mr. Velasco ni Verna Cortez. Tinobya ni John Velasco? Awad, sir. At nang ibag-akada kami, akakaasi ka no, iti pampamayan ni John, iti anak may. Agdiritso akla kuman iti balaydan, kayawit kun di anak ko. Ngam, agamakak mo. Kasta? Madanagan ak, sir. Imayak dito itagpatulong ako man o mabalain. Anya ti plano yo? Yawid yo, anak yo? Kasayatan nun, sir. Amok nga ginawon di anak ko. Mabuting agawid. Ta pinangtaan mi nga main. Maawatan kayo, misis. O sige. Kuyogan kayo nga rod ama pa ni Jay. Uray, tagam amo kami matkin ni Mr. Velasco nga amatin nobyo di anak yo. Hay na, agyaman ak, sir. Talaga madanagan ak iji anak ko. Kabilang ka nung amin ni John. Talaga nga awanan ni Verna. Awan dito silid ni John. Imanawa talagan. Nila ang John dyan daditan na narnakan ni titurog na. Aglawagan ni dinadlaw ko asimbang bat. Ako kusig amin ang dagiti namurungan na dito'y kwarto na. Para ba akon? Apay nga indra napay la ni Verna ti ipapanaw na itirabrabi. Di pa'y kat nagpakpakada pimbanawan. Pagkatagtatan na iti basket nga iti namurungan na lupot. Amangan numalukag pa ni John no makaparno kaya kati karadakan dito eh. Ne, kureka. Ba dumit ni Verna to'y nailaok dito eh. Iraman ko nalabaan. Hinayatag nga isir na to'y daw ti silid. Itaros ko na di paglalabaan na dito eh. Aglaba akon sa akto agluto. Ungol tilugan tinagsar ng iti bato ka. Tanawak man pa nyo asino tinaglugan iti nagsar ng dita. Agent 540. At nakaduha na ababali. Ne, anya nga tatiga kalada. Sino dahi takaduan na ababae? Pang-asim kapsat, parwaram ti anak ko. Diyo ko man ilibak ti kaadda na diti balayaw. Ay na, kapsat. Imbagak mata na pimanaw iti rapi eh. Intulot to pa iti anak ko. Ti ko na anak at agaw idon iti balayaw. Masigurado yung intulot ni John, misis? Kasta ti imbaga ti asawa. Iso ngamin tinakariing iti rimuardaan. No intulod na, adda kuman iji balay. Sa anak kuman ang nagtaktakpay ang nagpatulong ka ni Agent 540. Ne, kasano dita? Mabit man laang tariingag ti anak ko. Isulangan ti kasarita yo. Nasa isaya at pay. Dakas nga mente na ipadamag kanya nga aramidan ti anak mo, iti anak ko. Alan, misis, riingam nga rod tanak yo. Isulangin ti kasarita na. Agure ka. Dayta makita kalupot dita basket. Bado ti anak ko dayta. Lupimmanawon. Api nga adda pa'y labado na dito oy. Namurungan da iti anak ko na kita. Labaak ko ma. Ala, tinapatag. Makasarita mi ni John, misis. Inga ko mariinganan. Sige, inakringan. Mabit laang.
Sa dino tinapanan ni Verna. Gagayem denggen inton pigat ti paggibusan ti makalawas aserye tayo iti drama tayo anapaulwan. Agent 540 insurat para iti radyo nila iti Astudillo Aquino ken iti mat direksyon ni Mary Jane Castro. Sound effects Junar Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenday tuing nga estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.